Ćao ljudi, šta ima? Evo vas opet u Gambog Gamingu. Šta ćemo danas tako lepo raditi? Pokazat ću vam kako grafite iz GTA 5 ubaciti u GTA San Andreas. Zato će vam trebati ovaj program IMG Editor 1.5, rekao sam u prethodnom klipu, a za grafite imat ćete link u deskripciji odakle skinete, pa da počnemo. Ovo ćemo da ekstraktujemo, evo jesmo, izbrišemo. Sad mi ćemo, evo vidite, dobili ste sad kad uđete ovo, dobro, da ne čitam ovo, gta3.img. Sad, to ništa ne dirate, izgasite samo, odete u ovaj program IMG Editor 1.5. Sad, odete ovdje Open, nađete gdje vam je instaliran GTA San Andreas, evo ovdje, odete u Models, u GTA 3, evo učitava, odete ovdje Import. Sad nađete ovaj mod gdje vam je meni na desktopu, evo ga, i samo uzmete sve ovo, šekirate, open i ovdje save. I eto, gotov posao sa grafitima.